Kumsang hi somni le pathum January ni som pasari ania Rainbow Mizo channel thlir tu le ngai thatu te in zawa in chibai kan buk thau chawa kan video hi atop thenga uluk taka milo thir sak turin kan som chau ane Ukraine sipaitan Russian sipaite annor le thaina tur le dan chana tana mando tangkai tak ni tura ansoi German kutchuak Leopard tank chu German nena andil le arang thayang bera Ukraine tanpuina tana ronta chuak tura angan chungchanga Kovela in yelna achuak ngala German hi Russia nen in machona Russia le Ukraine in dauna hian direct taka in rola Kovel ramsang zinga po Russia nena in dauna machon masaber animai thaini tin the Daily Digest chuan voin chama darsom le achan vevela khan report an peleta hetilai hian Russian sipaitan Dnipro khopui chung missile tam tak manga strike naya an bei chiamna khan nunna chan zat hi voin thangin an pung chomek jalni in report ania India media India Today report an pek dan chuan Ukraine khopui pakhat Dnipro khopuya Russian sipaitan missile manga strike an nei nia an soi chu Russia chuan an thilti ani lo thu an pung jara Ukrainian air defense system te thilti ani thule hepoi khoina hian Russian sipaita chuan in nam hoina an nei lowa Moscow chuan mipuita chen mun hi bitum kan du ngai lowa tuna po hian kan bitum lian ber ta chu key infrastructure poimo tak tak te ania heiwang hian khopui chunga building civil mita chen hun hi beitura min ngai lo turin Kovel hi kan ngen chawa Dnipro khopui chunga building chimram room te hi Russian sipaite thilti nilovin Ukrainian army ten anthurwal pui western ramsang sang tanena tranga tranpuina andon ral thuam chakle lom tak tak mai air defense system ta chu an mang thiam tok lawa chu wang chuan anram van borok ven him tuma an veinalama Dnipro khopui chunga hian air defense system atranga missile an ka chhuata chu tlain Dnipro khopui chunga hian building tam tak atichia nunna chan engemozat anom toni tin an pulet ve ta thung ane Mase Kyiv fatranga Ukraine Defense Ministry in Thuchua ansiam dan chuan Ukrainian Armed Force tahi mani khopui kap dup dup tur khopa thiamna nei lo le tlo anilowa training thatak pek ania western ramsang ten ral thuam manga tranpuina minpek rang hian chung ral thuam ta chu nal taka kanman thaina turin uluk takin training nei thin ania Russian sipaite hian sarkar le mipuita tana infrastructure poimo tak tak ta chu tarketa an nei ngeya nasatakin kanram chunga hian antichia mipuitam tak le khopuitam tak te thingtlang le taun tam tak ta chu eng power supply telowin nun khochua tumin harsa takin khovo tak nuaya anom meka chu Russia hian du tok lowin mipuite tornara thlak tak mai mi somle chonglai mai an thi tona Dnipro khopui chung chu nasatakin aron nuaya khopui chunga building tam tak tlule chia zonga hian evidence tam tak kan neya western ral thum sul nu pakhatma mu anilawa hei hi international community te point an chui chiang du ani chuan he chiat na thlenna mun Dnipro khopui chunga hian ronlu tin evidence tam tak om ta hi anron muthai rangani antia Russian sipaitan missile an mantrin missile lom tak tak te Dnipro khopui chung beina turatan hian an manga Russia Defense Ministry in Thuchua ansiam hi Kovel bum antumna ni tin an pungjar ve thung nimin thotan nia kan chanchin thara kanron soitong khan Dnipro khopui chung an beina hi Russia in Ukraine arun tiratranga mipuiten an torna rapthak berle Russian sipaitan khopui pakhat beina tana missile an man number trum ania voin theng hian nunna chanjat le liam tur jat te hi anla pun bel chomek zela Dnipro khopui chunga hian engjat chein nge Russian sipaitan missile strike an ne wanga nunna chan le liam tur hi ti hriat thai alani lawa rin thiam thai po alani lawa nei tin India Today chuan an report ani kan video lo thlir thin tu kan subscriber duam tak tak ten Taiwan le China in kar boina in anghong tele boina akalmek dante line of actual controller India le China in borok thalo tak annai mek chungchang te hriat in chak le ni ti country ma se hengmuna te hian chanchin thar breaking news ang chi kha awm ri chialowa malak na thar omloin amma kan video masalama kan ron puan tong khan
military te in sik soina le chet chuan a thar hi tun thleng chuan alom chhun zom ri lowa mase chu chuan boruak ati dai ta hle ti nai ro chu ani lowa tension sang tak nuaya anom mek ani Ukraine indona lama hanlut le taila Kyiv chuan British sarkar hena tank anpek chua tur ta chu tunkar cholkar toplam panga hian lo thleng man turin han bai sai thu an soya British sarkar hian anram chunga ron thlen tir turin man mo zoka ma alak an bai sai thu an puang jar boka ma se Russian President Vladimir Putin chuan hetianga malak na hi British sarkar hian nei ma sala Kremlin chuan har satna anei lem lawa heng British tank ta hi indona mual battleground na target bika nei an ni dona heng tank ta hi an kang chevek dona ni ati mase British sarkar hian chanlet na apelem lawa chanlet trula angai lo ani mai thaya indona hmuna hian tank chu an pengei don ni in ariata British in tank lian chi an pek tur hi Kremlin chuan angai moti ariat ngala British sarkar hian alo thonin sum a khoral donani tin Russian media thren khatta chuan report an pe bok ani heti lai hian nipro khopui chunga cheng mi pui tam tak ta chuan social media tele media hrang hranga interview na in thu an sai chuak hlom ta nipro khopui chunga hian tuilum in tur engma aum lo wangin tuin tur kan ta chamme ka tuilum supply hi aum thuai ani lo chuan kan tuita chu akhal veka wangin in thei ani lowa har satna kan tok meka hemizoa kan har satna tole tur chu cho ei tur kan nei don lawa chu chu Soviet hunlaya until di dan ania residential building te ki infrastructure poimo tak tak ta hi Soviet sarkar khan ti chiat masaka anei fo thina khatiang deuh chia khan Russia hian tuna hian Ukraine ram chunga malak na aron nei jongjong le kumin kumsang ni somni le pathum kumti ratranga beipui thak na thar aron nei le a hian chu chu aron kalpui ber ania central Ukraine le ache vela te strike voitam tak aron nei towa Ukraine khopui tam taka chu chuan mipui te tan har satna asiama thinarap thak tak tak athlen tirani tin an reporta heng nunna chanjinga hian India Today in report anpek dan chuan no pang antel venuala heng no pang ta hi chinchia thai china chuan no pang pathum ania an kumzat le an ni na te chiangkwang taka hriat le nem nge lanilo mi somni le pakua nunna chan anom boka hengtanen hian an vain nipro khopui chunga civil mi poisailo nunna chan ta hi an tam hle donani mase Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan news reporter tenhena interview anaya Russian armed force te hian residential building te social infrastructure chi hrang hrang te hi targetin strike kan nei ngai lowa kan sipai ta chuan an target ta chu military te ania sipai ta chau lo chu targeta kan nei ngai lo ani tin voin khan apuang non le bok mase tun trama European Union president ni na chalmek tu Swedish Prime Minister Ulf Kristersson chuan Russia in thu chua asiam hi a oi lo ni in ariata Moscow sipai tan Ukraine military te targeta nei lowa civil mi tam tak nun na anlaka civil mi ta chena building tam tak anti cheta wang hian khovela civilian te an beina le an digna chan vo han paljut na ania chu wang chuan nipro khopuya Russian sipai ta chet na hi war crime lian tak ania indona dan na satakin han bo chia international community te hian arang thayang berin investigation kan kalpui thuai angaya Russia hian dan bo chet na anayani chuan hremna khovel hian apek nge trulani ati heti lai hian Ukraine sarkarin German nena German ralthuam hlom takmai Leopard model tank chu Ukraine tranpuina tana ronpea anram chung ron thlentir thuai tura annormek na chu anasot lea mase German mi pui then khatten Ukraine indona kalmeka German inrol na chungchanga hian anlung oilo na anlantir vemek boka German chuan namin thlir hranna lian takin akalpui le tranta Ukraine tranpuina tana ral thuam pek ani rol hian Russia in atorna kan thlentir boka chu wang chuan namle nam in thlir hranna hi German hian engtiklai main akalpui ngai lawani tin mipui ta chuan anlung oilo na anlantir ani mase heng sarkar malak na laka lungoi lo te hi mitam tak chu ani lo na in German Defense Minister Christine Lambrecht chuan
nimin thotan nia khan German Defense Minister ani na tranga in nudona thu apuang ta thut mai ane helo po hi khovel ramdang abik takin western ramle US ramchunga ngai po Ukraine indona hian na takin politics sa ngong anei chomek zela he indona hi akal chunjom zelani chuan international politics si na takin angong chunjom zeldona ni tin first post chuan voin khan report an nei bok hem hei chuhuaisan takni trin German Defense Minister Christine Lambrecht Defense Minister ani na tranga ain nukdokani ti thutluk na siama apon zarhun hi Ukraine Defense Minister le Ukraine Defense Ministry chunga mi poimo tak tak tanen crucial meeting anti meeting poimo tak mai nei tura an maloka hun awm to lain hetiang hian ain nudo santa Germany in Kiev tranpuina tana battle tank thatak le lian tak mai petura in buat saina akalpui mek le Kiev in nataka anor mek laya hetiang hian in nudona thu hi apuang ta Germany Chancellor Olaf Scholz chuan Lambrecht kanram chunga hian idea thale rintlak tak tak mai ta chu loting takin alo kalpui to a mase tuntruma hian in nudona thu apuang tamai hi aranglu tukani atia mase he ain nudona hi German sarkar hian apom puidon nge don lo ti hi AFP news agency chuan ala hriat chian lo thule German sarkar hian thutluk na mumal tak engma anla siam lawani tin an report bok Christine Lambrecht in nudona thu apon nuwa hian thakhat chuang zat mai kalta tangkhan media ta chuan kaima mi mal nun dan chungchang le personal thila focus bika minnaya na tak takin min bai thrina policy reng abik takin security lampanga policy ka kalpui dan le thutluk na kasiam dan jong ta chu Germany khole tuita tana traber tur ani thrina Massachusetts chungchuan media ten min bai hi anban san lawani ati Germany Defense Minister in nudona hian Germany tank manga Ukraine tranpui tura ruamman na alosiam to a hian harsat na athen mai thaini tin first post chuan report an pea achan chu rang takin Ukraine nen hian meeting nei turin German ramchunga Ramstein airbase a hian inbuat saina kalpui mek ania helai huna hian meeting an nei zon nuwa Ukrainian abaisayang hian German deadliest tank tia ansoi Leopard chu Ukraine tan pek ani trandon ni in hansoya Mase Christine Lambrecht ain nudona sarkarin apompuani chuan amun ruak luatu tur anom ma chuan Ramstein airbase meeting nei tura Ukraine na ruamman na hanlo siam to hi thulri angai mai thaini in hansoi bok Christine Lambrecht amade trangto khan anram chunga hian dodal tu anga hletrina kumsang ni somni pani nikum January tha khan Russia hian Ukraine hi run ngai tura an ngai wangle run tura in buat saina akalpuya Black Sea le ache velate military exercise lian tak taka annaya an hnai waya khovel ramdang longte kal an phalo lai khan NATO chuan Ukraine lama hian an trangdona ni ti hriatirna turin signal lian tak apea khati hun lai khan kanchanela hian report kanron petoa Russia hian Ukraine runa tum ngai nia an hriata wangin NATO member ram frang ta chuan Black Sea tho hian joint military drill an neya an remove mup maya US le Ukraine point joint military drill na in Black Sea tho hian an cha chuak boka ti chuan Black Sea hian kumsang ni somni pani January tha khan military drill na in Pol Pathum tiila Russia te NATO member ram frang te US le Ukraine ten akhan pa thawin military drill hi anlo nei to ani kha ti chuan khati hun lai khan Germany Defense Minister Christine Lambrecht Ukrainian government hian an maloka harsatna antok mai thaya chu harsatna chu antoka ral thuam lama tranpuina anmamo huna amma saberatan sipaitan indona muna an khumchi helmet sanga vel German chuan Ukraine sarkar hena hian ahlan donani ti alopuang to ani ti chuan khamin nu loka khan chol manga an chungkwa anjina family vacation an manlain afapa chu an kapta achung ko member dang jong te po silai musur vel noya khan in hum him na jong in gi takin an lo om to chu wang chuan Christine Lambrecht tuntruma in nudona apon tak na chan hi an chungkwa an him na turle ama ngei po ahim jok na tura athil tia media thren khatta chuan an ngai phata ane
Khovel media krang tele German media trend khatten report anpek dan chuan German ramchunga hian cabinet minister chu reshuffle angai mai thaya mase hemi ma hian senior SPD politician tia ansoi Christine Lambrecht mun ruak lo lo lailok tur hian parliamentary commissioner on armed forces tia ansoi Iva hojal chu da lailok ani ribok ani mase hei hian minister te in sik soi felna athen ma chuan ai o turangai ania Germany defense minister nina ronchel tur hian tuna German ramchunga employment minister nina chalmek tu Hubertus Heil chu defense minister nitura om khamdara angai bok ane hebaka hian Russia in Ukraine aruna wanga Ukraine ramchunga indona kalmek hian Khovel ramdanga po ngong anai chomek zela US angai po President Joe Biden chuan ahmalak dan tamtak te chu diktok lo le feltok lowa anhriata wangle arang thayang bera inram na thuthlung hanai theina tura malatur ani lain Bauruak ti sang tua atranga chuwang chuan President Joe Biden hian world leader ni na hi azolawani tin anpu chemek bok ani hebaka hian US House Republican Party ten majority ni na anai nuwa House Speaker in thanna harsatna engengemo anton nuwa House Speaker atana anvor chua McCarthy chuan House Speaker ni na achal suita House Speaker atana laklu ani trantir phatatrangin President Joe Biden chu beitran ani ngala House hian President ani natranga paitha kemo kumsang ni somni palia in thanlia chuan President chu ngam tolo tur khopa siam tumin malakna anai meka chungjinga chuan US in classified document poimo tak mai puanzar chi lo le mi puiten anhriat ve chi lo thil ta chu hai chu antumta House in hetianga ma alak mek lai hian President Joe Biden at Chennai na Barack Obama nuaya Vice President ni na achalaya akuta omtrin classified document som chuangjat mai chu anwa muchuak ta hei wang hian President Joe Biden hian harsatna atop ha ngei rin ani tabok ani Republican Party mi Kevin McCarthy kai khruaina House Speaker ani na nuaya hian House chuan malakna nei chunjom atum zela President Joe Biden laka hian House hian investigation abulatranga kalpui thale turin inbuat saina anei meka vote po heta hian lak aloni to bok ane hei mai hi alani lowa Khovel ramdanga po sarkar chunga buaina anei chomek jalboka British Prime Minister Rishi Sunak chuan hunrei lo ta chung Prime Minister ni na achal chungin harsatna atok choutanta anram sumle paidin mun thalo tak ani mek laile sarkar nathok employee ten harsatna anto mek lain Ukraine tranpuina tan sum tam tak British sarkar hian alo mangtowa Rishi Sunak hian a sarkar na hnuaya chu achunjam chhotak zelawangin mipuiten kotlaya protest anai tamup maya British ramchunga protester te hian Ukraine nena in kai hnoi angin soilo ma sela abulpui bera chuan Ukraine tranpuina tana sum ansen nem lutuk wangnin media trend khatte chuan ansoya Rishi Sunak hian harsatna lian jok po lamma chon thei ania tuna protest an kalpui mekle alaka lungoilo British mi ta chuan arang theyang bera British Prime Minister atanga in nuk dok turin an phuta hunrei tak an ram hruaitlaka an ngailo bok ani hetianga Khovel ram sanga harsatna politics a athen mek lai hian Russia chuan hei hi hrerangin Ukraine ram chunga beipui athakna chu awar tultula ahong tau tultule moti maitur ania Al Jazeera chuan voina report anpek danin German kutchuak Leopard tank chu Russia in offensive thar akalpuya Ukraine ramchunga beipui thakna thar akalpui mek lain German sarkar chuan anthutluk na hi antitlang donani tin an reporta Leopard tank hi heavy battle tank tiasoi ania Herald thuam hi German sarkar hian Ukraine nena hian thon turin thutluk na siama sela athurwal pui ramdang ramsang ten anpompui angaya British Defense Minister Ben Wallace chuan German sarkarin Leopard tank Ukraine nena pek tura inbuat saina akalpui mek hi rang taka kan approve permit kan pek chua thuai atrula chu chuan US kai khroina hnuaya meeting tunkar chunga annai tur chungchanga konglian takin asial dona Kiev nena
military aid kan pek na turatan hian uluk takin soi ho na discussion nei anidona hemitan hian Leopard tank Germany in alo pek chulai lok hi thil trul tak ane tin voin khan asoi chuak bok meeting an nei hun tur hi chiangkwang takin puanjar niloma sala tunkar top lampanga ti ania media trend khat chuan kar thara ani mai thainin an soi boka mase US kai khroinan huaya he meeting trangrol pol Ukraine thlop tu supporter ramsang sangten meeting an nei donania heta hian uluk takin an ngai tuanga ral thuam lian le tunlai thiamna sangjok manga an siam ral thuam hlom tak tak ta chu Kiev tranpuina tan hian an pek rin ania Al Jazeera in an report dan chuan hei hi heng ramsang sang trangrol pol te hian Ukraine an tranpuina chau ani don lawa an ram himna ta na thilpoi mo takti an ni bok don ani tin an soibok Ukraine sipai te hian an ram veng himna tan le Russian sipai te an beilet na tan hian T-72 tank tia an soi Soviet hunlaya tank an siam chuato upatak mai kha an mangmeka mase defense lampanga thuam chak ania tank lian le thazok Leopard tank angchi te hi Western ramsang sang te hian Ukraine hena hian an peni chuan an ram veng him tur le Russian sipai te an ram chunga tranga nor chuak tur hian chakna tharui lian tak an nei phadona Russian sipai te chuan fire weapon lian tak nei Ukraine sipai te an machon atul to dona ta chuan har satna an tok ngai ngai don ni in an hriat thu an soiboka US in akai khroin hnuaya meeting an nei huna hian Kiev nena thoho na thatak nei heng ramsang sang te hian in rem na thuthlung han jek fel thaidon am ti chu Khovelin athir tamek ani UK parliament po sai chu ania UK defense minister Ben Wallace chuan Berlin chau hian hetiang hian ama in ma ala turani lawa hetiang malak na alo nei to hi kan zawain athurol pui ramsang sang te hian kan bo zui pui atrula British sarkar point British ko chuak ral thuam hlom Challenger true tank tia an sai chu Ukraine nena hian sompali lai peturin thutluk na alo siam to boka hetianga rammal te te in Ukraine nena tranpuina pelo hian an mani thlop tu ramsang sang te hian ral thuam chakle changkang jok manga Ukraine nena hian tranpuina kan pek thaina turin hein ramna hi kan zia fel thuai atrulani atibok tichuan atirlama kan soita kang khan Germany Leopard 2 tank an pek tur chungchanga hian Russia chuan enghel lian tak mai anaya Kremlin atanga thuchu an siam dan chuan kan melma Ukraine nena hian Western trangrol pol ta chuan ral thuam chisang sang han lo petwa chung ta chu defensive weapon te ania anmani le anmani inven himna turatana ral thuam an pek chungchanga hian Russia chuan ngoi achurang thina Mase Germany Leopard 2 tank petura in buat saina le romhanna akalpui mek hi Kremlin chuan ain liam don lawa Leopard 2 tank hi defensive weapon mani anin ven himna turatana ral thuam ani lawa melma te an beya an umlet na turle Ukraine border atanga kanram chung ron ka thaina tur offensive weapon ania hei hi ngoi bo pui kantum lawani tin thuchua an siam le tabok ane hetianga Kremlin in thuchua asiam nuwa hian Al Jazeera in report an pek dan chuan Germany a anram chunga chuan in nialna hei hian achok chuak ta anral thuam pek tur chu offensive weapon nge defensive weapon ti chu anin nialna anita Khovela analyst le war expert tam tak te point Leopard 2 tank hi Ukraine hian anman dana zirin defensive weapon ani thaya tin anman dana zirvekin offensive weapon ani thai boka Leopard 2 tank chungchanga ringot po Kremlin hian ngai mo lian tak anei ta ka wangin Khovel ramsang sang trangrol polten US kai khroina hnuaya meeting han nei huna hian offensive weapon anti ramdang te beina ta na ral thuam thatak tak te pek antum don ani chuan Russia hi Ukraine atangin zoya ain nuk dok ani lo vek chuan Russia hian anram point ator theina turle Khovel mi puitam takten antor theina tur nuclear ral thuam chu atak takin amandu to mai anring bok tichuan indona kalme ka hian Ukraine ram chunga indona din mun chu angai halani deuh renga Ukraine khopuile thingtlang kho sang missile le rocket te Russian sipai te hian anlaka blut chunjom deuh renga beipui thak na thar han kalpui me ka wangin
Russian sipai te hi an thok replaya Ukraine sipai nunna chan an tampha lenin an soya heti rol hian civil mi nunna chan hi nasatakin kumin kumsang ni somni pathuma hian an pung chawa hei hian chiang taka en tirnia an sai chu Russia hian Ukraine hian amison jongjong te lotling taka len chua hi atum nai to ni in an ria ma se chu lotlin na chu an mudon nge don lo ti chu US kai khroina hnuaya trangrol pol ram rang ten meeting an nei tur hian omzia thui tak anei don ani tin report ani bok ani ole khati jong kha tuntumata na video kan buat sai thaite nile phot sala kan video thir tu ten minlo share saka minlo like sak thau turin kan som chawa kan channel la subscribe lo hinom chuan minlo subscribe sak thau turin kan som bok chau ani ti chuan loin en kol thaula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dang len dam takin kanin tongle thau donia